harimo kigikonyore no mwele mwete muno wangari twinao murie nguo ciakwa niki tondu ici ni cia wikirite itikorwa ni ndunga njira jikagata agency guku he mundu hikitie guo akwiraga ati ni tukuhitiirie nguo ihuru ithi tikuna tuonie nguo icio ina giko ndugire nguo ciakwa cikahuraga waini nigetha gwikia ciakwa ciumite aroga ingi twikiraga nguo imwe haha nginya mundu ekunene ni amenyaga niwe cio mwana ngumwithwira mukonyo ni agwitikia ngotho we ocio mukonyo waku yo ndungika ngotho ndawe kana mati agaitigane gitio kiria nguhete ndingi gucokeria weri lugwa jorenda atia nathi guku ali guku no ifangite Naomi haya ko wera atia mudo wakwa niki I always choose him or her uyu mwana wanyu your nephew your niece negete muno Naomi ndari makoro no we makoro guku na we mwina kinzoro bathe Naomi no ni arahika ni marathie mamberia kwamba guikarania na mwanake ucio meto maheni Naomi you getting married yes why korarira why ya kawe wahikanagia niki Naomi wathi ugo just like that it's supposed to be good news yeah it's good news but I'm feeling left Dati gone kile tu nyetete but I bless you my daughter and you go to good you just say why dadi mama we good murathimire muci wabele it's a very great initiative ugo weciria kuikati initiative ni ikinya ria maica kodra kaiguita handu mathikoi riuda gwengere kahurira Naomi to ni uhoro wina kiha so Naomi reke njuge wabele ndita your uncle uria your favorite uncle ndakurathima the other thing wabele menye kehiko tikehuthu mundu tonyi Naomi marriage is like a hell taguthi kwa ngoma is just another one ni kiriu does he have money and I do esa ngekaga what does she do for a living anatengeneza sabuni so mudu na ngoro theru sio wakarithi uyu wa blue kimathafundi maureciria tiwaria maururathio na kiria ni akere thafundi ureko ni akona ndio nafungua kampuni yake ya sabuni wewe ndio utuke partner ugitheti wakiri ni ukima wakiri ni athia gathondeke thabuni twagitwikire ligo meta ligo advisor wa ligo officer riu niga magitunyo thabuni agatuika my lord wake riu Naomi ri for how long mukoretwo nake ukamenya ni ndari ukumuhike tondu menye marriage is a lifetime thing Naomi kujigira mukote kujota tindirahika Naomi kuhika ni kindu lifetime mumenyete for how long lifetime kiare manager mundu agacoka okay amekuja umtare gyaku kiha tigana gyakwa oko mutare gyaku kiha tigana kyo oko mutare you've said your uncle right mumenyete for how long Naomi sorry for raising your voice mumenyete nake for how long 8 months na ena ciariere both men and father and mother Neki sibling do ni kuraringana reretwo atia na both sibling ni wabere kana ni kama mwisho wa mwisho shoda gudokiga munyoni ya igakwe na kuoga ni mataru malikura hemo so Naomi ndakurathima kedo kure no kiri ule 1000 kakirathimo ni kumurihira muri kirathimo ni tifuri blessing ni gikare Naomi ndugatijoke mune pesa murenda no hikiwanye ni MC wake hiki wezira kama kage dikugwira gitowero haya andu mari gitowero kina kiria ona keki na kana thecire uguo na moko inde birthday aguka ni sawa Naomi birthday dina ndo molu na ndakera ni uguo ya mwake ucio woka kunjira acio nanko no blood birthday gikuoro wa 1000 not bad blood okay gikuoro wa 1000 no comedy ni jikare mwe comedy menyaga haria ciagiriire so you want me nothing by then you beno to be now spacious take your bed ja Naomi ni ariokaga guku tiguthia thinda na thama sana Naomi nditha twiwo ndakurathima how do you go da Naomi nimefangite guka maroka de by the way we ico tinde tuigukonie matiramba guka official enda guka kumenya mucio uguo magoka na bia
ti uhoro wa guturagia matume namba-ini iriku magoka na mbia akuje na pesa ndarete wega biũ wa my sister ndarete mũno wakari ũyũ agoka na mbeca ĩrĩa tũĩ kamwĩri mani kĩu kĩnanda gĩtingĩgũrwo ũrĩa mareci iratumia nĩ atwarĩra mwana